Di rumah aja. Terus karena yang mematikan udah mau pamit. Di rumah aja. Ya terus. Virus corona ndak kayak orang yang punya perasaan. Di rumah aja. Iya terus. Karena virus itu seperti cinta, nggak kelihatan tapi berasa. Di rumah aja. Terus Ya, main game daripada main tangan. di rumah aja main game. Terus Daripada di luar mainin perasaan orang lain. di rumah aja. Nah, terus Daripada keluar kenapa? lockdown terus di smackdown sama polisi. Di rumah aja sama pacar. Terus Bikin Indomie, yang jelas bukan bikin anak. di rumah aja. Terus Sempat kalau di rumah aja banyak yang rindu. di rumah aja bobok-bobok. Terus Sempat mimpi kita bisa jadi kenyataan. di rumah aja. Terus Daripada keluar udah malam.